Yamwa kwa bene so do Badwam TV Badwam Jumedi health tips so na wotwe mu ye ba be kasa fa miscarriage so ba afafuru na wapon ye tinsa asem no bebre na eden ne deba na wotwe mu medofo kan ho na yentie sankomo ifasada na endpoint homeopathic clinic ya rebia hawadwen yenko endpoint ho na on hweye tichu oba infections utriti ekona ba ebowramo endpoint obeboye mema no so prostate ogusu ebodawro ne sebra na be check hwe se de prostate no ne hote yare wo mu a hyase no aron ombeboa entwen ma cancer emmemu ansa na warahye aba endpoint homeopathic clinic ne number ni 0244867068 0244867068 now the doctor kasa nenso nyame adom ye ya ba doctor Duboaten ho oni ebedi nkomo afa miscarriage ho na wotwe mu nyina ntimi dofo kam me ho na yentie sankomo dog yemo akwaba ye nase na wotwe mu se ye kasa fa miscarriage ho. That's right. Miscarriage ye dia yo meda sepa na ye bechia etiefo ne ahwefo nyina ye kasa miscarriage a ema pe eyetebia ma e go through ne ma pa enyem oba wonyem ene betimi anya bibia fenza miscarriage enti ohwe miscarriage ade de akire nyina ne se oba anyemo na ebia wentimi because oba bia anyemo a time anka nyame soe no ene se ni fada se ni no sa oba no bia 9 month na nyame asoe no na wawo no wafa no wafa ne ba de kaza obi anya oba anya miscarriage a na sa oba no I say within the 20th week bia from time oba no nyeme ye no a to be 20th week no sa oba no epon a ana say akola no a fertilized egg no e wo ho no esei ene e beka sa oba no wanya miscarriage na miscarriage na ye ka no yade a ema ekosa ate bia ni mu no omo go to yaw ye kese ye pa if you say emergency oba anyemo na ebi anopa mo wasole obi okra ofe obi a otetentasuo obi annuane bia ani kwase wodie kra na wodi obi okra na nu nti kra na dwuma a wo ye no wontimi nye na imagine say nipa we nyina nipa nim say me struggle me go through all these things because me the nipa na eba wiase eni nti ma go through all those morning sickness na nyinsa mu hawo no a ya na de encourage you o ne say enye bibia kakara mo de ba wiase o mo de enipa na eba wiase eji so say nipa no e go through saade ni nyina na se bi nyinsen no a wonyemo no na wo pon a eyade a eya asemfepa asefempa nti bible kra make reference to that before our ka say I say obi em so make reference be say obi mobro to say obi a wapon that just say eyade a mobo yakese pa nti yakase miscarriage no a na se kire no na there were various types of miscarriages. Your miscarriage you can say mixed miscarriage. Not just say no no type of miscarriage ya no obi betimanya sa miscarriage no na so no na ni nyina akora na obetima pon akora na wanye obetima pon enso na ni nyina akora na nyina na aba bonten na bi aka akemo eni ndo obi o wa bo se nyinsen no unsa asai wanye mu asai but ni nyina na ba ye okay eni be ka say mixed miscarriage eni ye nto aso chena yeah, and you ever heard the various types of miscarriages, you know. Endpoint to be particular clinic, and I didn't come away. Yeah, didn't come out from miscarriage. The how baby, and I say you so ye free scanning for ma a woman how na ya could dimwa a call miscarriage ba, and a man must so prostate mo how, and I say ya be how be a say stroke. Say would Johnson 10 ya be how be no endpoint to be particular clinic. Obeti me afrayin. Na ye ne wadi nkomo na wochena ye beto ankomodie ne so number no abetima free endpoint ne 0244 86 70 68 0244 86 70 68. That's it. Dr. Duboaten na woten nkan nti nkomo we hu hia pa oba bia be ma bia yenti ochena nkwa hoden e wo hɔ asaka ye ho ne nto so faseda no e ma endpoint homeopathic clinic ochena nkwa hoden wo hɔ a ye be sa to so.